Inkuru ibabaje cyane mugoroba wo kuri tariki ya 11 y'ukwezi kwa gatatu 2026. Lieutenant Colonel Rose Kabuye yabaye umwe mu basirikare bakomeye cyane mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda, ariko kandi yakoze nka chef de protocole cyangwa chef de protocole muri presidence ya Repubulika y'u Rwanda. Leta z'Ubumwe za Amerika zimaze gusohora amakuru akomeye cyane. Murabizi ko burasirazuba bwa hagati yari intambara ikomeye cyane ikomeje guhuza Iran, Israel na Leta z'Ubumwe za Amerika. Hari intambara kandi ikomeje kwera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi ndetse nabwo bwijanditse muri intambara. Gusa iki nakubwira nuko Leta z'Ubumwe za Amerika ziherutse gufatira ibihano ingabo z'u Rwanda, harimo General Mbaka Muganga, harimo Rukika Rusisi Stanislas, harimo Major General Vincent Nyakarundi ndetse n'urwego na RDF Rwanda Defense Force muri rusange. Ni intambara ikomeje kuba, ndetse amakuru avuga yuko hari igitero cyabaye uyu munsi gikomeye cyane cya kigambiriye kwivugana uwitwa Joseph Kabila Kabange wahoze ayobora iki gihugu, ndetse na General Sultan Makenga. Abangaba rero akaba ari amwe mu bantu bakomeye cyane. General Sultan Makenga umugaba mukuru w'ingabo za M23, mu gihe Joseph Kabila Kabange nawe akaba yarahoze ari umuyobozi w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byinshi kuri aya makuru tugiye kuyagarukaho ku buryo burambuye, gusa reka duhere ku makuru y'ingenzi inshamake, hanyuma rero tubone kugaruka ku makuru akomeye cyane ari kuvugwa muri uyu umugoroba. Nuko rero nari mbibabwiye, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari igitero gikomeye cyane cyabaye mu mujyi wa Goma. Ni igitero cyagiye kigarukaho n'ibihugu bitandukanye, abantu batandukanye bakomeje kujya babivuga. Gusa Ububiligi nabwira ko bwamaganye igitero cy'Igoma cyahitanye Umufaransa-kazi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi yitwa Maxime Prévost yamaganye igitero cy'indege zitagira abapilote cyagabwe Igoma mu gitondo cyo kuri wa gatatu, cyahitanye ubuzima bw'umukozi w'umuryango w'abibumbye n'abasivili benshi. Mu butumwa bwe yanyujije kuri X, Minisitiri Prévost yagize ati kubw'ibyago ntabwo ari ikintu cyihariye, turabona ubwiyongere bw'ibitero nk'ibi birenga ku ihagarikwa ry'imirwano byakozwe n'impande zose vuba aha. Ndamagana byimazeyo ubugizi bwa nabi bukorwa buhumyi butarobanura. Imbunda zigomba guceceka, ibiganiro kandi bigahabwa intebe, nk'uko yakomeje kugenda abigarukaho. Ni Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'Ububiligi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi avuga ko kurinda abakozi bashinzwe ubutabazi batanga ubuzima bwabo ku bw'abari mu kaga ari ngombwa cyane. Aboneraho kandi kwihanganisha imiryango y'abahohotewe. Umufaransa-kazi Karine Bouisse wakoreraga ishami rya Loni ryita ku bana UNICEF muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni umwe mu biciwe mu gitero cya drone cyitiriwe FARDC Igoma. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yemeje amakuru kuri X atiriwe atunga urutoki uwo ari we wese, asaba kubahiriza amategeko arengera abakora ibikorwa by'ubutabazi muri rusange. Hanyuma rero mu makuru kandi, nk'uko nari mbabwiye, Macron nawe yavuze amagambo akomeye kuri iki gitero cyabaye mu mujyi wa Goma kikaza guhitana umuturage w'Ubufaransa. Icyo rero Macron avuga ku Mufaransa-kazi wiciwe mu gitero cya FARDC Igoma. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yagaragaje umubabaro nyuma y'urupfu rwa Karine Bouisse, umukozi w'ubutabazi w'Umufaransa-kazi wakoreraga UNICEF wapfiriye mu gitero cya drone cyagabwe mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko amakuru abivuga, Karine Bouisse yaguye mu gitero cya leta RDC yagabye mu mujyi wa Goma kuri wa gatatu tariki ya 11 Werurwe 2026. Mu butumwa bwe, Emmanuel Macron yihanganishije umuryango, inshuti n'abakorana n'uriya mutabazi. Yagize ati umukozi w'ubutabazi w'Umufaransa-kazi wa UNICEF yiciwe i Goma. Ku muryango we, ku nshuti ze no kubo bakoranaga mbari hafi kandi ngaragaje imbamutima z'igihugu. Perezida Macron yanasabye ko hubahirizwa kandi amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi, ndetse hakarindwa abakozi b'ubutabazi bakorera mu bice by'intambara. Nk'uko yabigarutseho ati ndasaba rero ibahirizwa ry'amategeko agenga ubutabazi no kubaha abakozi bakora ibishoboka byose kugira ngo bakize ubuzima bw'abantu. Urupfu rwa Karine Bouisse rwateje impungenge n'akabaro mu muryango mpuzamahanga, aho imiryango itanga ubutabazi ikomeje kandi kwibutsa ko abakozi bayo bagomba kurindwa igihe cyose muri rusange. Hanyuma rero mu makuru akomeje kugenda avugwa, mbere gato yuko tujya kuri Rose Kabuye ndetse n'icyo Leta z'Ubumwe za Amerika zatangaje, reka mbanze ince mu gihugu cya Tanzania babwire ko Madame Samia Suluhu Hassan yemeje kurera umwana watawe n'ababyeyi be. Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Tanzania byatangaje ko Perezida Samia Suluhu agiye kurera umwana w'umukobwa watawe n'ababyeyi be. Byatangajwe binyuze mu itangazo ryashyizwe kuri konti ya X y'ibiro by'umukuru w'igihugu muri Tanzania, aho ubwo butumwa kandi bwagaragazaga ko uyu mwana yatowe n'umuyobozi w'akarere Perezida Suluhu atuyemo nitwa Naitapwaki Tukai.
uyu mwana watawe ari uruhinja yahawe izina rya Grace Samia Suluhu yatawe n'ababyeyi be mu mujyi witwa Nzega mu ntara ya Tabora yashyikirijwe perezida w'iki gihugu ku itariki ya 11/26. Tukai yabwiye Suluhu ko uyu mwana bamutoraguye ku itariki ya 17/26 nyuma yo kujugunywa n'ababyeyi be mu macumbi aherereye mu mujyi wa Nzega. Yasobanuye ko nyuma y'uko uwo mwana atoraguwe bagerageje gukorana n'urwego rwa polisi kugira ngo barebe ko babona nyina w'uwo mwana, ndetse ko babanje kandi kumujyana mu bitaro ngo barebe ko nta kibazo. Perezida Suluhu yavuze ko yakiriye uwo mwana mu muryango we, ndetse yizeza ko azamurera neza akamurinda mu buzima bwe, ndetse akamuha n'ibikenewe byose kugira ngo akure neza umuryango umukunze kandi utekanye. Ababyeyi bakomeza guta abana babo ntabwo bazi ibyo bakora, kuko buriya inama nababyira nuko aho kugira ngo ute umwana kubera ko udashoboye kumurera, biba ari byiza kumushyikiriza inzego z'ubuyobozi cyangwa se ibigo bishinzwe kwita ku bana. Umwana wese wavutse aba ari uw'agaciro, kandi ntabwo tuba tuzi neza icyo ejo hazaza hateganya kuri we, nk'uko Madame Samia Suluhu Hassan yakomeje kugenda abigaragaza muri rusange. Ikaze rero muri aya makuru yacu ku buryo burambuye. Reka mbabwire ko hari amakuru avuga yuko Minisitiri Dr Bizimana yanyomoje umuhungu wa Habyarimana. Minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'Igihugu Dr Bizimana Jean Damascene yanyomoje umuhungu wa Habyarimana Juvenal wayoboye u Rwanda yitwa Jean-Luc Habyarimana, wavuze ko urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda rutigeze ruhamya ko jenoside yakorewe Abatutsi yateguwe. Dr Bizimana yagaragaje ko ibivugwa na Jean-Luc Habyarimana ari ibinyoma byambaye ubusa, kuko ICTR yemeje ko hadashobora kuba jenoside hatabayeho umugambi wo gukora icyo cyaha cyangwa se hatabayeho kuyitegura. Ati mu byemezo byayo byose ICTR yemeje ko jenoside yakorewe Abatutsi yabaye mu Rwanda hari umugambi wo gutsemba Abatutsi. Ingingo ya mbere Dr Bizimana yongeye kandi kwibutsa nuko urukiko rwagaragaje ko hatabaho jenoside nta mugambi wo kuyikora abayeho. Itegeko mpuzamahanga ku kurwanya jenoside ryo ku itariki ya 9 Ukuboza mwaka w'1948 ntabwo byavugaga neza ijambo gutegura, ariko ryakoreshaga kugambirira gukora jenoside. Ingingo yaryo ya kabiri Bizimana yerekana ko jenoside ikorwa igihe hari umugambi wo kwica itsinda runaka cyangwa se guteza ibikomere bikomeye ku mubiri cyangwa se ku mutwe ku bagize iryo tsinda, gushyira abagize iryo tsinda mu mibereho igamije kurimbura yaba burundu cyangwa se igice cyaryo, gufata ingamba zigamije kubuza iryo tsinda kubyara cyangwa se kwimura ku ngufu abana baryo bakajyanwa mu rindi tsinda. Ibyo byose rero bikozwe bigamije kurimbura burundu cyangwa se igice itsinda runaka rishingiye ku bwenegihugu, ku bwoko, ku ibara ry'uruhu cyangwa se ku idini ryayo. Ati iri ni itegeko mpuzamahanga ku cyaha cya jenoside. Icya kabiri yamugaragarije nuko urukiko rwa ICTR narwo kandi rwemeje ko hari umugambi wo gutsemba Abatutsi. Dr Bizimana yerekanye ko guhera ku itariki ya 1 Mutarama mwaka w'1994 kugeza ku itariki 31 Ukuboza uyu mwaka, uwo mwaka ICTR yemeje mu byemezo byayo ko hari umugambi wo kurimbura ubwoko bw'Abatutsi, ibyakurikiwe n'ibyaha bya jenoside ndetse n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Mu bantu 78 ubushinjacyaha bwaregaga icyaha cya jenoside 65 baragihamijwe bakatirwa n'igihano cy'igifungo hagati y'imyaka 6 na 15 ku byemezo icyaha barimo Serushago Omar, Rutaganira Vincent, Paul Bisengimana Michel Bagaragaza, Joseph Serugendo, George Rugiu ndetse n'abandi, mu gihe kandi rwanakatiye igihano cy'igifungo cya burundu kubanze kwemera icyaha barimo n'abateguye umugambi wa jenoside. Dr Bizimana kandi yamugaragarije ko gutegura umugambi wa jenoside yakorewe Abatutsi byari izingiro mu kwemera icyaha kwa Jean Kambanda wabaye minisitiri w'intebe. Yavuze ko kwemera icyaha kwa Jean Kambanda kugaragaza ko jenoside yakorewe Abatutsi yari yarateguwe mbereho ya tariki ya 6 Mata mwaka w'1994, kandi hagashyirwaho urukurikirane rw'ibikorwa byo gutegura ndetse no gushyira mu bikorwa jenoside bikozwe n'ubutegetsi bwe guhera tariki ya 7 Mata mwaka w'1994, ariko bikaba byari byaramaze gutegurwa ndetse no gutunganywa mbere y'iyo tariki. Muri ibyo bikorwa harimo kandi gutegura jenoside mu nama z'inama y'abaminisitiri, inama z'abasirikare bakuru n'abayobozi ba gendarmerie, n'inama zo gutegura ndetse no gusuzuma ishyirwa mu bikorwa rya jenoside. Hari imyitozo ya gisirikare n'intwaro zahawe interahamwe, gutegura uburyo ubwicanyi kandi buzakorwa, gukoresha itangazamakuru mu bukangurambaga bwo gukora jenoside, gushyiraho za bariyeri zagenzurirwagaho imyirondoro, ingendo z'abaminisitiri muri za prefectura mu gutegura jenoside n'ibindi. Yagaragaje ko mu gika cya 39 cy'umwanzuro w'urukiko ku rubanza rwa Jean Kambanda gutegura jenoside byemejwe muri aya magambo mbere ya tariki ya 6 Mata guverinoma yari yarateguye yaranatangiye gutanga imyitozo ya gisirikare ku rubyiruko rwo muri MRND na CDL bafite umugambi wo kuzabakoresha mu bwicanyi bwakurikiyeho.
bikomeza bigaragaza ko guverinoma y'inzibacyuho yakwirakwije intwaro mu bari bashyigikiye igenzura rya za bariyeri ryakorwaga n'abo mu nzego z'umutekano z'u Rwanda. Interahamwe zari zaratoranyijwe muri Kigali n'ahandi mu gihugu nyuma y'itangazo ry'urupfu rwa Habyarimana Juvenal wari perezida. Icyo cyemezo kinerekana ko itangazamakuru ryakoreshejwe mu gushishikariza abahutu kwica abatutsi no gushishikariza abari bafite intwaro, ndetse hakanagaragazwa ko hateguwe umugambi wo kumaraho abatutsi n'abahutu bazarwitambika bakabigenderamo. Tariki ya 4 Nzeri mwaka w'1998 Jean Kambanda yakatiwe igihano cy'igifungo cya burundu kubera icyaha cya jenoside, gucura umugambi wo gushishikariza Rwanda gukora jenoside, gufatanyacyaha mu cyaha cya jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Yongeyeho kandi ko uretse Jean Kambanda hari n'abandi bari muri guverinoma barimo Minisitiri w'itumanaho Eliezer Niyitegeka n'uwahoze ari burugumesitiri wa komine Murambi Jean Baptiste Gatete bahamijwe ibyaha mu bujurire icyaha cyo gucura umugambi wo gukora jenoside. Icya kane Dr Bizimana yerekanye ni ukuba ari icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi ubwacyo cyarazirikanywe. Muri Kamena mwaka w'1994 impuguke za komisiyo y'umuryango w'abibumbye ziyobowe na Professeur René Denis Segui nyuma y'iperereza bakoze mu Rwanda mwaka w'1994 zemeje ko habayeho gutegura jenoside yakorewe abatutsi. Yakomeje agira ati komisiyo yanzuye ko hari ibimenyetso byinshi bihamya ko igikorwa cya jenoside cyakorewe ubwoko bw'abatutsi gikozwe n'abantu b'abahutu, ati bakoraga bafatanyije, babiteguye mu buryo buteguye neza, bufite gahunda kandi bukurikije uburyo bwateguye neza. Bityo rero kwemeza ko ari jenoside bigomba gukomeza kandi kwemerwa ku bijyanye n'ibyakorewe abatutsi. Yanagaragaje kandi ko mu cyemezo cya ICR cyo ku itariki ya 2 Nzeri mwaka w'1998 mu rubanza rwa Akayezu Jean Paul hemejwe ko umugambi wo kurimbura abatutsi wari uhari, aho ICR kandi yagize iti byagaragaye ko itsembatsemba ryabayeho mu Rwanda mwaka w'1994 ryari rifite intego yihariye kurimbura abatutsi batoranywaga by'umwihariko hagendeye ku kuba ari mu bwoko bw'abatutsi aho kuba barabarwanyi ba RPF. Ni jenoside yakozwe mu Rwanda mwaka w'1994 ikorerwa abatutsi. Yanerekanye kandi ko muri Mutarama 2007 mu rubanza rwa Emmanuel Ndindabahizi wari minisitiri w'imari, ICR yemeje ko mu Rwanda habaye jenoside imwe hagati y'itariki ya 6 Mata kugeza tariki ya 17 Nyakanga mwaka w'1994. Jenoside yakozwe nta ihuriye n'intambara yari hagati y'ingabo za leta na RPF. Minisitiri Dr Bizimana asobanuye ko jenoside yakorewe abatutsi nta ihuriye n'urugamba rwo kubohora igihugu rwahuje ingabo za leta FAR ndetse n'ingabo za RPA. Yavuze ko nubwo Jean-Luc Habyarimana yabeshye akashya ashaka guhuza jenoside yakorewe abatutsi n'intambara yahuje RPA n'ingabo za leta, nawe uriyo namba ry'ibyo bikorwa byombi kuko abatutsi bari kwicwa mu bice intambara itari kuberamo. ICR yabishyizeho umucyo mu rubanza rwa Kayezu aho yagaragaje ko jenoside yakorewe abatutsi yakorwaga kandi ko nubwo bisa n'iyahuriranye ariko byari bifite imiterere itandukanye. Rwashimangiye ko jenoside yari yarateguwe na bamwe bari mu ngabo za FAR n'indi mitwe igizwe n'abahutu igashyirwa mu bikorwa n'abasivili barimo imitwe itwaje intwaro n'abaturage basanzwe, kandi ko kuvuga ko yatewe n'amakimbirane yarahari bidashobora kandi kuba impamvu. Yaragaragaje kandi ko ICR mu rubanza rwa Karemera Edouard yemeje ko jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda idakwiye kandi guhakanwa kuko ari igice cy'amateka y'isi. Dr Bizimana Jean Damascene yashimangiye kandi ko akanama k'umutekano kemeje ko icyemezo cya ICR mu mwanzuro wafashwe ku itariki ya 16 Mata 2014 w'ibihumbi 2050 aho yemeje kumugaragara jenoside yakorewe abatutsi, inasaba kandi ibihugu byose n'abantu ku giti cyabo kutihanganira abakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Yashimangiye kandi ko ibyo byose byemejwe n'ubutabera kandi byubahirije ihame rya res judicata, ni ukuvuga icyemezo ndakuka kidashobora kandi guhakanwa cyangwa se gukurwaho. Ati bigaragaza neza ko rero ababeshyi ba Jean-Luc Habyarimana n'abafatanyabikorwa be ari abanyabinyoma babaswe n'urwango badashobora kandi kwiyumvisha ko ari ikibi gikwiye kandi gucibwa burundu. Uyu niwo mwihariko wa Jean-Luc Habyarimana mu gukomeza umurage w'icyaha w'umubyeyi we Juvenal Habyarimana. Hanyuma ku bantu bari bambajije ibijyanye na Rose Kabuye niba muri kuri nawe ngo yarabaye umuyobozi w'umujyi wa Kigali, nibyo rwose amakuru nuko Rose Kabuye uyu nguyu yabaye chef de protocole muri Presidence ya Repubulika y'u Rwanda, ariko buriya Rose Kabuye yanabaye umuyobozi w'umujyi wa Kigali kuko niwe muntu wayoboye mu mujyi wa Kigali nyuma gato ya jenoside yakorewe abatutsi, kuko amakuru avuga yuko Rose Kabuye niwe wayoboye umujyi wa Kigali nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi hagati y'umwaka w'1994 kugeza mu mwaka w'1998 asimburwa na Protais Musoni wayoboye hagati y'umwaka w'1998 kugeza 1999
Marike Kabandana hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda kugeza 2001, Theoneste Mutsindashyaka 2001 kugeza 2006, Aissa Kirabo Kakira 2006 kugeza 2011, Fidel Ndayisaba 2011 kugeza 2016, Monique Mukaruriza 2016, Pascal Nyamurinda 2017-2018 ndetse na Marie Chantal Rwakazina 2018-2019 na Prudence Rubingisa 2019-2023. Kuva icyo gihe hariho uwitwa Samuel Dusengiyumva yarahiriye kuyobora umujyi wa Kigali, nawe yakoze mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ku muntu rero wayimbaje ngibyo ibijyanye na Rose Kabuye. Gusa amateka agaragaza ko Kigali yatangiye guturwa mu myaka iri hagati mu 8-3 mbere ya Yezu. Ni nacyo gice cy'u Rwanda cyahanzwemo igihugu cya Gasabo, cyagerero cyaguka kibyara u Rwanda ruriho uyu munsi. Kigali nk'umujyi rero imaze imyaka 116 kuko yashinzwe mu mwaka w'1907 n'Umudage Richard Kant mu mwaka w'1907, ari nabwo rero watangiye kandi kubakwamo ibikorwa remezo buhoro buhoro. Kuva mu mwaka w'1975 umujyi wa Kigali umaze kuyoborwa n'abayobozi 12 rero nk'uko nabivuze, barimo François Carrère wayoboye guhera mu mwaka w'1975 kugeza mu mwaka w'1990, Colonel Nzaho Tarsisi wawuyoboye hagati y'umwaka w'1990 kugeza mu mwaka w'1994. Nyuma yaho rero niba yarababwiye babanjijwe na Madame Rose Kabuye. Hanyuma rero reka mbabwire ko andi makuru akomeza kugenda avugwa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbabwire ko amakuru ahari avuga yuko witwa Steve Rosenberg ni Uburusiya ati burashaka inyungu za diplomasi n'ubukungu mu ntambara yo muri Iran. Ubu ati bimaze kuba rero kabiri mu cyumweru ikiganiro cyo kuri telefone hagati ya Perezida w'Uburusiya na Perezida wa Iran, mu gihe Amerika na Israel bikomeje kandi bitero kuri Iran. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin arimo rero kwigaragaza nk'umuntu uburanira amahoro ku rwego mpuzamahanga. Ibyo ntibyoroshye kubyumvisha abantu, cyane ko Perezida w'Uburusiya ari we wategetse igabwa ry'igitero gisesuye cy'Uburusiya kuri Ukraine, igihugu cyigenga mwaka wa 2022. Icyo gitero cyo gihe inteko rusange y'umuryango w'abibumbye UN cyangwa ONU yari yamaganye icyo gitero kuri Ukraine, ivuga ko ari ihonyorwa ry'amahame shingiro y'uwo muryango. None nubwo Uburusiya rero ubu burimo kandi gusaba guhosha intambara muri Iran vuba na bwangu hamwe n'umuti wa politike, Uburusiya kandi bukomeje intambara yabwo kuri Ukraine. Uburusiya bufitanye ubufatanye bwimbitse bw'igihe kirekire na Iran. Muri iki cyumweru Putin yashimangiye ubufasha budacogora bw'igihugu cye kuri Iran. Reka rero mbabwire ko mu makuru akomeza kugenda avugwa ari igitero gikomeye cyane cyabaye i Goma. Mama ko ya gatatu nawe imaze gusohora itangazo ivuga ko icyo gitero cyari kigambiriye kwivugana uwitwa Joseph Kabila Kabanga ayoboye igihugu cya Congo ndetse na General Sultan Makenga. Amakuru atandukanye akomeje guturuka mu mujyi wa Goma aremeza ko igitero cya drone ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo zagabye mu mujyi wa Goma cyari kigambiriye abarimo Joseph Kabila Kabanga hoze ari perezida wa kiriya gihugu, ndetse mu masaha 12 n'igice z'igitondo cyo kuri wa gatatu tariki ya 11 Werurwe nibwo i Goma hagabwe igitero cya drone. N'igitero cyagabwe mu gace kiganjemo ingo z'abaturage Kahimbi hafi y'ikiyaga cya Kivu. Abatuye rero muri ako gace bavuga ko mu rukerera bumvise turika inshuro ebyiri, bivuze ko drone yarashe muri kariya gace yarekuye ibisasu bibiri muri rusange. Mu busanzwe rero mu gace Kahimbi habarizwa amazu asanzwe araya Olive Lembe umugore wa Joseph Kabila. Makuru avuga ko mu gitondo cyo kuwa kabiri tariki ya 10 Werurwe Leta ya RDC yakiriye amakuru ko Kabila yaba ari muri kariya gace mbere yo gutegura ubuti igitero cyo kumwivugana. Kinshasa mu mwaka ushize yakatiye uyu munyapolitiki igihano cy'urupfu nyuma yo kumuhamya gukorana na mama ko ya gatatu uretse no kugambanira igihugu. Kiriya gitero kandi Kinshasa yagiteguye nyuma yo kumenya ko ubwirinzi bw'ikirere cya Goma butari gukora byuzuye. Bivuga kandi ko mu bo kiriya gitero cya kigambiriye harimo umuyobozi w'igisirikare cy'umutwe wa mama ko ya gatatu General Sultan Makenga n'umuzabikorwa wa ririya huriro Corneille Nangaa. Hanyuma rero amakuru avuga ko perezida wa M23 akaba ari umuzabikorwa wungirije wa FC Bertrand Bisimwa nawe bivuga ko yaragambiriwe. Yatangaje ko ibyabaye bitari igitero cyo gufata Goma ko ahubwo cyari igitero kigambiriye kwica abantu runaka. Leta ya RDC ntacyo iravuga kuri kiriya gitero, ariko abanyapolitiki batavuga rumwe nayo nka Seth Kikuni na Frank Diongo bagaragaje ko kiriya gitero cyerekana umurongo w'intambara w'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Hanyuma Kikuni yunzemo ati ubutegetsi bwa Kinshasa bwerekanye ko bushyira imbere mahitamo y'intambara aho gushyira imbere amahoro
ashimangira ko Tshisekedi arimo kwishyira mu mwanya w'inzitizi ikomeye ishobora kubangamira kandi igisubizo cya nyacyo kandi kirambye cy'iki kibazo kimaze igihe kirekire giteza akababaro abaturage b'umurasirazuba bw'igihugu. Diong we yavuze ko byakozwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi ari ubugambanyi ku gihugu, agaragaza ko amahanga rero adakwiye kuburenza ingohe muri rusange. Kugeza ubu abantu batatu barimo Umufaransakazi witwa Karine Busse wakoreraga UNICEF nibo rero bamenyekanye ko biciwe muri kiriya gitero cyaba mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 11 ukwezi kwa gatatu 2026. Ndabashimira